Assalamu alaykum urmatlı Tez Kavar kanalının körүүчүлөрү, жалпы калайык журт, урматтуу куруучулар, сак саламатсыздарбы? Бүгүн кадимки курулуштагы жаңы курулуш материалы болуп эсептелинген гипсоблок тууралуу сөз кылабыз. Менин оң жагымда Абыл Касым агабыз, ал эми сол жагымда Рустам агабыз турат. Экөө тең гипсоблок өндүрүүчүлөр. Бул тармакты бүт баарын билген, дасыккан адистер. Андыктан ушул кишилерден азыр сурап билели. Бул гипсоблок өзү кандай блок? Мунун пайдасы кандай? Курса болобу болбойбу? Негизи коомчулукта өзүңүздөр билесиздер, ар кандай пикирлер бар. Кимдир бирөөлөр айтат, гипсоблоктон үй курса болот дейт. Кимдир бирөөлөр айтат, жок, болбойт. Буга караганда башкасы жакшы деп айтат. Бирок адистердин өзүнөн сурап билели. Азыр өзү көрүп жүрөсүздөр, биз жашаган айылда, сиздер жашаган айылдарда, ар бир айылга кирсең, ар бир көчөгө кирсең, жок дегенде бир үй ушу аппак гипсоблоктон курулуп аткандарын көрүп жүрөбүз. Демек, элден суроо талап бар окшойт. Азыр эми сөздү узатайын, сиздер ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Биздин артыбыздагы ушул үй дагы дал ушул гипсоблоктон курулуптур. Азыр эми дубалы толук бүтүп, чатыры жабылып, ички ремонт, отделка иштери кетип атыптыр, бирок сырты мына сары таш, гранит менен уже каптап жаап коюптур. Азыр үйдү дагы кирип көрөбүз. Анда агаларыма сөз берейин, биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашып койсоңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу үй куруучулар. Бул биздин негизги максатыбыз ушул гипсоблокту элдерге жеткирели. Бул гипсоблоктун пайда болуп, биз буну чыгара баштагандан 3 жылдын жүзү болуп атат. 3 жылдан бери ушул менен аракет кылабыз. Көп адамдар гипсоблокту үй курушту. Кээ бирлеринин желге жетпей атат кеңири. Эгерде кеңири жеткенде бул гипсоблок. Бунун негизги материалы гипстен. Гипстен, бул 90% гипс. 10% пена, алги ичине алги неме кыла турган материал. Пенообразователь кошулат да? Пена болбосо бул оор болуп калат да, пена болбосо бир блок өзү 30 килограмм, 40 килограмм чыгат. Мына ары көтөргөнгө болбойт. Ошон үчүн пена кошулган үчүн мунун салмагы 14-15 килограммдан аз болбош керек. Стандарт 15 килограммдан. 15 килограммдан аз болбош керек. Az болбош керек. 15 килограммдан аз болгондо ал сапаты начар болуп калат. 15 килограммдан жогору болуш керек, 15 килограмм. Андан жогору болсо дагы оор болуп калат, жакшы болбой калат. 15 килограмм стандарт. Мунун эми негизги касиети кышта суу өткөзбөйт. Жайдын күнү ысык өткөзбөйт, салкын. Салкын болот деген. Салкын болот. Анан кийин бул салкын болгон бул дышчы мындай кандай биз айтканда дем алат. Беркинде немеде болуп, алги башка материалда болуп дем албай калбайт да, бул дем алат. Аба өткөзүп турат. Буяка. Тердебейт, үйлөр ичи тердебейт. Үйдүн ичи Тердебейт. Анан азыр мунун потолокта черный потолоктун ордуна дагы потолок үстүнө. Ушу пенадан куюп атышат азыр. Көп жерлерде ошондой. Гипс куюп атат. Гипс куюп атат. Гипс менен куюп койгондон кийин ол тердебейт, ысыкты чыгарбайт жогору. Суукту дагы чыгарбайт. Бирдей температура кырмап турат. Кайсы маалда кирсеңиз, азыр эми 5 тонна көмүр жаккандан көрө 1 тонна 2 тонна көмүр кыштан чыгып кетсе болот да. Ачык эле. Муну практикадан көрүп атабыз. Ошо гипс менен курган үйлөрдү барып көрүп атабыз. Мунун касиети расход аз. Мисалы үчүн чоң 12 үйлөрдү 900 миң киши менен бүтүрсө болот да. 1000 киши менен бүтөт. 12 үйлөрдү. 12 үйлөрдү 1000 киши. Гипсогардонду жапшырбайт. Сразу шпаклевка суу кылып кетет. Буга эми алги сыртына алги шыва кылып кум менен шыва анын ичине утепление кылып алги бирдекелерди жабыштырып, анын ичинен дагы краска берип, анын ичине неме кылып отурбайт да. Ушул боюнча ичинен шпаклевка тартат. Ол краска берип болду. Ичини жасаганда. Ичин жасаган. Ал эми сыртынан ошондой эле. Сыртынан мен керек. Assalamu alaikum telekörücüler. Bana benim şu uyudu ben saldım. Ben özü kirpi çıkarıyorum ben gipsi yetiştireyim olsa. Zavoddan ben yetiştireyim ana akalarımız bizden aladı ana şu kirpiçlerde ben verdi şu akamdan aldım ana saldım. Ana sırası bana deval tez kotarılır. Tez kotarılgandan keyin bunga ne keyin gruntovka degan suyuq narsa var sürk yaptırırlar. Sırada kafine kiliye bilen de bana rastı vurup durup bana şundan granit maç aktır geldiler.
Mana sarıq turganlar sarı tosh. Bular shunday ele Kley bilen japshirildi. jabıştırıldı. Da, japshirildi. Kley bilan da. Bu yerda setga petga hech tekani keragi yo'q. O'zi qarmaydi ekanda, bu kleyni yaxshi qarmaydi ekan. O'sha negizida anan eneki utupleniya hech narsani keragi yo'q. Потому что bu o'zi utupleniyada bu. Bu 20 ta gipsogardon degan so'zda bu. Bir gipsogardon o'zi 12 mm bo'ladi. O'sha o'zi qancha uyni jiluv qiladi. Bu seldi 20 ta gipsogardonda bu. Qog'ozi yo'qla gipsogardon bu. Gipsogardon ham o'shunday yetishtiriladi o'zi. Peyna bo'ladi, gips bo'ladi, kraxmal bo'ladi. Kraxmal to'lqa gips qog'oz jabtirganga ishlatiladi. Negizi shunday bo'ladi gipsogardonda. Bunun razmeri hazır 20-30-60 standart razmer eken ha? Standart razmer. Standart razmer. 60. Anan bu жылуулукту өткөрбөйт ичкериден. Сырттан суукту киргизбейт деп атат, баягы ысык суукту өткөрбөйт деп атпайсыздар, туура? Жылуу болот, жайында салкын болот дегендей. Бул эми пенообразователь кошулгандын эсебинен ошондой да? Puzir görüp atpaysın bana. Puzir de maşın. Puzurlары бар. Şimdi puzir var da. Көңдөйчөсү болгон үчүн Ha. жылуулук нары бери өтпөйт. Ооба. Сууктук нары бери өтпөйт. Өтө мындай эзилип кетпейби бул? Мисалы суу пуу тийсе, а? Суу тийсе эмне болот? Nam bolata dağı sıraz şabada da kurgap ketet. Ornunga qayra sırazı kedet. Hiç kanday ezilip ketiş Bunu özümüzde tekşerip görüp atıyoruz. Bunu suya salıp koyuyoruz. Kirpiç usul boyunca. Bir ay dursa da ezilip yok etmek. Kayra sudan algarımızdan koyup koyuyoruz. Özüne gidiyor. Özünde. Suda emet. Qayra o'ziga Emet, basaram qayra ketet de o'ziga yana basaram ketdi, sıraz yana kurgayt. Bir iki gün değil daha da sıraz daha kurgayt bu. Şabada da dağı. Биз ушуну туура айтсак деп ойлойм да. Себеби эгерде буга суу тийсе, бул суу эмет. Emet. Суу эмет. Çok buksarda emet. Nun какой-то emet. Da. Суу эмет. Сууга салса бул чөкпөйт, а? Анткени пузыр бар да. Çökpet. Туура? Логикага салганда. Туура? Бирок ошол суу тийген жери, суу эмген жери кайра кургап калат. Kurgayt. Adam şabada da kuyaşta tem bolu. Kuyaş teyvese dağı şabada böyle açık bolsa bu komnatta. Kurgay veret bu. Tez kurgayt. Tez kurgayt деген. Ооба. Ошондо составын кандай дедиңиз? Состав өзү бул гипсоблокту канча пайыз гипс? Bunu 80% gips. 80% гипс. 80% gips. Семент кошулат, а? Sement 1 kilogram sement koşuladı. Bir kirpiçke. 1 kirpiç. Bir kirpiçke 1 kilogram semент кошулат. Reaksiya bir. Reaksiya berişin. Anan kalganı şu fenomenin koşuladı. Şunun eserinden bu jengil bolup. Egerde gipsin özün kuyup koygan bolsa, al 40 kilogram çıkmakta. Oradan jıldıran olmaydı nar verir. Eğer penas yok, nemen gipsin özün koygan bolsa. Oşonun için penas bolup, jengil bolup, udoblu. Misal gipsin özüne kuyup koygan bolsa, taştan ayırması çok bolup kaldı. Bunu jıluluğu, suga tüzbet, ısıgat gözüme çıkanın kasiyeti o penadan. Ha, penadan деңиз. Penadan. Пузыр болгон үчүн. Puzur bolgan için. Туура. Өзү ачыгын айтайын, Алкасымова Рустам ага, мен мына бул гипсоблок тууралуу көбүнчө сөз кылбайт элем. Бүгүн мына бул өндүрүшчүлөргө келип жолуктук. Анан ушул эле гипсоблоктордун атайын лабораторияга тапшырып, сертификациядан өткөрүпсүздөр, э? Ооба. Сертификациядан өткөрүптүр. Анан ушул эле Оштогу чоң курулуш компаниялары көп кабаттуу үйлөрдүн астыңкы коммерциялык кабаттарынын сырткы, ички сырткы дубалдарын ушул гипсоблоктон уруп атыптыр, а? Видеосун көрсөттүңүз. Sizge videosunu көрсөттүм ki, oşu bir gördünüz. Çoğun kurulakan doğumları takip edip, polnu gipsoblokuna gördünüz. Hazır bana bu, потому что öte yıldan sizge çoğayıp atat. Spros buğa. Oşun için bana gördük, ben çoğun zavut ap geldim. Ötken jere satalbay kaldıydı. Adamlar kelip bana asakallar vuruşup, berbeysimi degen için ben çoğun zavut kurdum. Потому что spros köpeyip ketdi. Üy salganlar tanışlarga aytip atat. Tanışlarga aytip, Dağcı azımın İsköl'den klientler var. Talas, Bişkek, Narın aynısı. Bu oşu tegerekten ucu adamlar yüz salvatat. Gipsoblokton. Da, ucu 3. yıl ucu adamlar bildi. Bundan hiç kanaka korkpasa bolut. Bundan gipsoblok dam tartat degen söz yok. Bu yerde dam tartsa bu sıra nima deydi? Biz o'zimiz eski ham g'ishdan 40 barobar kuchdik da bu. Biz eski uylarda ham g'ish
nam tortib tushib ketganmi? Tushib ketgan emas, to'g'rimi? Bu 40 esa kuchli o'sha g'ishtdan. Beriga eski kirpichimiz bor, loydan qilingan. Shu o'ta aytib o'tmayman hozir. Narin, Issiqko'l, Talas bu yerda mana klientlarimiz olishyapti. O'sha klientlar to'liq bizdan olyapti. O'shdan to'liq O'shda bor, boshqa yerda yo'q bu gips. Bishkekda daxil chiqib ketdi. Yo'q, u tashyo'q Gipsi, seryosi. To'liq bizni O'shdan. O'shdan ele. Da, men sizga ko'rsatdim boyagi zavodni. O'sha birila zavod bor, cho'ng. O'sha yetishtiryapti. Mashallah. O'shuncha men da qo'rqpayin, oldim, mana soldim edi mana. Alban ichkaridan ko'rasiz. Libo Aristonda, libo nimani ko'taradi. Ko'taraver. Mebel, sebeldi hammasini. Bu o'zi ha. Bu o'zi davr qo'shimcha turgan narsa. Bu o'zi bir gipsa blokning salingan uydan sirtin jo'nakoyle rol tartib turib tegizlab turib ele kraska berib qo'ysa bo'laveradi. Bardig'lar bunday qilib turib so'zsizlar kafel javob kerak, anonday ekan, bunday ekan degan narsani olib qo'yish kerak. Kim mumkinligini yarasha. Ha. Men mumkinligimni o'shanday jetsa, men o'shanday olib qo'ysam bo'ladi-da. Ha. Ya bunday bo'lib Kafelniklar men qilib qo'ysa bo'ladi. tegizlab, ichiga kraska qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. Dekor qilavi, travertin qilavi, qalag'ani qilaveradi. Zato bularning sirtidan gruntovka berib turib ele, sразу rodbond naraqberani tartaveradi. Kafelnik qilaylar, biroq sirtdan. Tashqi jag'iga kafelniklar. Tak, bu nemi uylarning sirtqi duvalin buni jatqirib uradi-da. Sirtqi duvalni jatqirib uradi. Sebebi bu haligi bunday geyir bo'lgan sayin jululukni pedagogniklarga qo'ygan 30 santimetrlik qirib uradi. O'rtalarındagi отделкаларni bo'lgan joyda mana qirnan qo'yib shunday uradi. Qirnan qo'yibdi, ha? Bu qadimki kafelnik kley bilan nima bo'ladi? Duval uradi? kafelniklar bilan turgansa bu tishlab oladi, bir ajralmaydi. O'shanday kafelniklar bilan yaxshi chopishadi bu. Kafelniklar bilan yaxshi bo'ladi. Buni kafelniklar bilan urayotganlar da bor, urayotganlar da bor. Biroq rastromen urayotganlar da bor-da. Kimlarning o'zining nimasiga yarasha, biroq kafelniklar sapatdi. Sapatdi, ova. Sapatdi. Kafellik bilan urgan, kafellik kley bilan urgan duvalda da sapatdi, o'zida sapat bo'ladi. Tushunarli. Hozir shu gipsoblok öndürүү tarmagында ушул кирпичтер bir данасы канчадан болот атында? Орто эсеп менен. Bir danası bunu bazı bunu bir standartga keltirip андай мындай деп biz reklamada kılgan jokpuz, başka da kılgan jokpuz. Her gün bilgençe kılıp atat. Azı 140, 130, 125'e çeyini. Bize zargıp kalganları, bunun sapatını açarakları 125'in ile satıyor atat. Bu 130, 140, 130'dan doğru. Arzanı güç alış gerekmez. Arzanın alış gerekmez. Jengeli sapatsız. Penas köp bo'lib qoladi bunun ichida. Ag'arida penas ozroq bo'lgani yaxshi-da, mana qarmaydi-da, mebeldi, Aristonda. Qattiqroq bo'ladi degan. Qattiqroq bo'ladi. Tug'anlar, ushul narsani esingizlarga saladi. Egerda sizga yaqin yerda gipsoblok өндүргөн цехтер болсо, ошол жерден алабыз десеңиздер, аны сөз түрдө сапатына маани бериңиздер. Айтып өттү азыр эле, минимум 15 килограмм болуш керек деп. Минимум. Eğer 15 kilogramdan ıldıy olup ketse 10 kilogram, 8 kilogram, 9, 11 kilogram, 12 kilogram bolup kalsa al sapatsız gipsoblok deyiveriңiz аны. Ova, to'g'ri. Sapatsız deb esepteyverіңiz. Al bunday standartga жооп бербейт. Forka nam bor ichida, jengil bo'lsa forka. Yumshoq ichi. O'shunday hisoblanadi-da bu. O'sha penas ko'pligi uchun puzir ko'p buning ichida. O'shuncha jengil o'tiradi. Ko'rinishi birdek turaveradi. Ichi da vozdukhi ko'p. Jengil. Ошон үчүн сапатын жакшысын алыш үчүн анда керек болсо таразаңызды алып барып, таразага койчу деп салмагын текшерип көрүп алыңыз. Туурабы? 100% курugаны 15 килодан кем болуш керек эмес. Таза кургаганы, ошол жактарында туура. Таза кургаган болуш керек. Таза кургап алса, ным болсо ал оор болуп тура берет. Бул немеден калптан жаңыдан чыкканда бул 25-30 килограмм болуп чыгат да. Bunun su nesebinin ne olur? Ana bu kurugandan gene ошол 15 kilogram boluş gerek. 14-15 kilogram. Onun pas bolup 10 kilogram, 8 kilogram bolsa, ol je alış gerek emas. Sapatsız olur. Түшүнүктүү. Анда кирип көрөлү, курулушту жеринен көрөлү. Туугандар, азыр эми Рустам агабыз ушул үйдү куруптур. Куттуу үйлөрдөн болсун иншалла. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун, үйдү жакшы куруп атпсыз. Бүт ушу дубалын гипсоблоктон көтөрүптүр. Керек болсо патологуна чейин гипс куйдум дейт. Ал эги ылай басты эмес, гипс басты болуптур да бул жага сиздики, Mana o'sha aytgan. Mana ак gipс.
Gips. Astынан ne? Apalapka koydunuz mu? Ne kıldınız? Aslında dövbe bilen falan katırıp durup üstünden koyduk. Keyin apalıkta çıkardık. Dövbeler çıkarıverdik. Dıvıpını çıkarıp taşladınız. Hazır hem ustalar işlewaptır da Addelka'da. Abdiri kılıç oldu. Ana bulnu mana gipsa buluk maşina mana görüyorsunuz mana hemen görüyorsunuz. Oşol gipsa blok. Hazır hem sırtından uje gipsa karton menen atkostorun çıkarıp jabap atıptır da, jabap taşlaptır da. Pişkirecek atmos açıydı. Atmos yapacak. Robot bilen. Mına ol gips tura, gipsa karton deyim gips blok ha? Gipsa blok. Gipsa buluk ova. Uşul. Düşünüktü. Mına ol da büt gips. Gips bardı. Aslında bardı gips. Жақшы. Petke koymazsan robot bilen. Onu açmadan atmos. Qana. Robot bilen satılganını da alır. Pişkirecek açık götürürüz. Ondan açmasın. Так, кесе бериң эми. Жакшына бүтүрүп койгон жерди кайра толуктап коёт а гипса картон менен. Bol kaydı ver. O жабышып калыптыр а бул а? Yapışıp ketedi de. Hani parça yapıyor. Балкаңыз барбы? Hani gipse buluk. Hani kesip çıkarayım. Kesip koyayım. Evet. Gips. Гипса блок дең ушул. Gipse buluk. Түшүнүктүү. Жакшы. Karma etlerini gördünüz mü? İçinde болады. Түшүнүктүү. Жакшы. Потолокко чейин куюп салыпсыз а? Гипсте. Эми бул гипс дегенде Абыл Касымова бул мындай денсаулыкка зыян эмес а? Мисалы гипсе картондор гипстен жасалат да, туурабы? Ova ekologist чисто да. Bul Özümüzü taştan en taza. Misal için kuru geldi. Atakul. Bul misal için Gaza blok. Gaza blokun sastavında semen, kum. Aslında ovası. Основасы. Anan elgi Alüminyum pudra, kauçuk, soda koşuyor. Химикаттар var da. Bunun sastavında bir daha himikat yok. Men hem Gaza blok jamanda maga emesmin. Негизин айтып атам, свойствосу, курулган материалдар, эмне кетет, эмне менен курулат деген, эмне менен бүтөт деген нерсени айтып атам. Буда эчтеке жок. Чисто өзümüzü природный taş, gips taş деп koyuyoruz. Oşundan pişirip durup, без химикат, без ничего, su, семент 1 килограмм и gips da başka eşteke narsa yok. Gene образовательный. Уже бияктары бүт дуалдары жабылыптыр а? Барлығы şu gipsa blok bilen kırınca. Жанагында бир нерсе илдиңиздерби? Гипса карт. Эмеге гипске бир нерсе илдиңиздерби? Илбедиңиздерби? Mana maşineye hazır bunu kösetemiz. Mana hazır meşede bir 20 kap robot var. Devalda. Robot taştan figür alıp çıkardı. Бир ушундай фигура болуп чыгып атыптыр да? Машалла. Mana karnavatar hiç kadar setke petke işteke yok da. Бир жерге кагылган бир нерсе Yani mana kösetpey mana kösetiz de bana. Кана. Кайыр келесиз? Бир дуал эме а? Мына гипс турат го. Mana git. Ne kılat emi öyle? Ne iyileşsen öyle? Yerge 100 lira ileriz de. 100 lira girgenge mana onu kalktı biz köseteydi doğduk. Bana teşekkür kaldı. Biz bu kekmeyecek tarafta ya böyle az geliyoruz kayla bir yere. Hoş. Buraya git. Ana en tek ya. Git gördün. Bol. Bayağı kadar ben tanım kapı. Hani adam. Kana. Körsat koyusu bir kere de o şimdi. Ne kagası hazır o yerge? Ana o Türkçü bana stol üstü. Var
koyayım tezroq. Bu yerga biz hozir ag'ir 100 lira ilamizda. O'shunda Ha, idishlar o'g'ir oldi. 100 lira. Ha. O'shunda mana bunday penani qo'ying. Qo'ying. Hozir ham Ha, chiqing. Ha, endi onani mana fona qoqib qo'yadi. O'sha fona bir 15 minut, 20 minutdan keyin qarmab qoladi. Shunda endi biz 100 lira bu narsani inson bo'laveradi. Даже aristonlarda ham shunday qilib iladi. Qarmab qoladi bu. Bu 150-200 kilogramm ko'taradi bir o'sha hozir fona qoqqanimiz. Jig'at chiqqa qiladi ekanda? Jag'ochga kafelni pena kiredi hozir qo'yib qo'ydik ichiga. Pena kiredi bilan ichi jarmashib turib qatiydi o'sha. Bo'ldi. O'shanga mebel ilsa bo'ladi, 100 lira ilsa bo'ladi. Ariston ilsa bo'ladi-da. Televizor ilsa bo'ladi. Televizor ilsa bo'ladi, ba'zan batareya kiradi mana bayonlarda ham o'sha. Shularning bardığını o'shunday qildim. Shunday qilib mana masalan mana shu yerga batareya turadi-da. O'sha panodan qoqqanmiz. O'sha mana qo'yib qo'yganmiz. Mana hozir mana shu batareya abdega qilayotganda chechda hozir yana qayerga qatirib qo'yamiz. O'shunda mana ko'tarib o'tadi mana. Ikki odam ko'tardi deb bitta batareyaga ustiga chiqdik. Qattiq, aylanasi yo'q. Beriga. Hech narsa bo'lgan yo'q. Hech narsa bo'lmaydi, qimirlamaydi даже. Hozirgida panani qaqib qo'yish kerak ekanda, o'sha yaxshi qilmaydi-ku. Keyin o'shaga beradi, o'shaga qatiradi. O'shanga qatirib qo'yadi. Kartinkalar o'z yo'nal o'zi ko'tarib beradi. Ag'ir, masalan, mebellarda, aristonlarda shunday qilib qo'yasiz. Hozir 20 minutdan keyin osilsa bo'laveradi. 150 kilogrammni ko'taradi. Endi bunday qilsa, so'z turdi, endi o'ta qattiq bekem bo'lib qoladi. Chopik bilan qatirsa bo'ladimi buni? Chopik bilan qatirsa bo'ladi. Masalan, martinka bu narsani qatirsa bo'ladi. Endi ariston, mebellar endi ag'irda. Straxovka qilgan yaxshi deyman u bilan. Bu bilan. O'zi negiz bo'laveradi. Bu 100% straxovni bu o'zi yaxshi. Tushunibdi. Yaxshi. Mana ko'rdingizlarmi? Qanday qilib emerek tag'i bir narsalar deyilsa bo'ladi. Pena bilan qurilgan. Vaydonniga. Polna uy. Temperatura ham bilib o'tasizmi? Mana eshikda sirtda issiq, bu yerda salqin. Salqin. Сразу bayqalib o'tadi. Bayqalib, unday qilib turib. Bu yoqda qo'yilib turadi. Polna mana shu uyda. Dag'im neni qurdingiz bu yoqda? Shu uylarmi? Qo'shimcha qurilishlar bir narsalar qildingizmi? Saraylarda qurilgan, saraylarda. Endi mana ko'rasiz, tomiga kecha qo'ydik bu quvonni. Boyagi penadan o'tib yoqdi tevani. Ha, o narjaqa. Черный потолок. Черный потолок. Черный потолок. O üstüne qo'yibsiz-ku? Ha, qo'ydik o'sha. 7-8 santimetrdan bolalar qopda gipslab kelishib, o'sha chayishib turib, chiqarishib o'shada qo'yishib ketdi. Qo'yib qo'ydi. Buni yoqlar duvallar bit nima ekan, ha? Gipsa blok turmaydi, bardig'i, ha? Gipsa blok. Ha, mana. Qarangizlar, bu yoqda gipsa blok ekan. Mana bu yerda ko'rinib turadi. Bit bari gipsa blok turmaydi bunga. Hadi gipsa blok. Kafening kilaymenlar duvalni ko'tarib chiqibsizlar, ha? Baba. Ana 80% qo'yilibdir. 80% bor, ova. Mana bu yerda nima? Eskiga bo'l bo'yincha. Qanday deysiz? Ezilbek ko'ryotasizmi? Ezilbek. Tushunibdi. Bu emalga hozir surak olgan uchun bularni qirnan qo'yib urganda, unday ham tegini ham qo'yib. Tegiga qo'yib. Yerda uy bo'lsa, bu so'si jatib qo'yib. Siz buni ish yog'idan penoplex qilib qo'yibsiz-ku? Bu yoqda shunday qilib qo'ydik. Bu yoqda yo'q. Только başı yoqda. O'sha yoqda. Tak, hurmatli mekandoshlar, mana ko'rdingizlar. Biz shu qo'ldan kelishicha ma'lumot berishga harakat qildik. Sizlarda hech kim zo'rdamaydi. Men ham ma'lumotni g'ana beraman. Mana ağalarımız Savul Qasımova, Rustam ağabeyimiz aytib berdi. Özünün kerak bo'lsa uyun o'sha gipsa blokdan quribdir. Demek qursa bo'ladi ekan degan so'zni aytishdi. Dag'i ayta turgan жағдайлар bo'lsa belgilab aytib qo'ysak bo'ladi. Mayli.
Bu televideniyasiga chaqirganimizdan sababi biz oqsoqol bilan 3 yildan beri ishlab o'tamiz. Elda ustalar kelyapti-da, qanday bo'lyapti, qishda sovuq bo'lib qolyapti degan vapros bor to'g'ri. Nam tortib qoladi degan, o'shuning uchun biz sizdan iltimos qilib chaqirib, shuni bir ellar bilsin. Hech qanaqa nam tortmaydi, sovuq tortmaydi. Yaxshinaqa bu beriga qizil g'ishtdan ko'ra o'ta yaxshi, потому что ekonomичныйda ham tez ko'tariladi. Gipsagardon qilbaydi bunga, sirasi shpakilovkani qiladi, short chiqmaydi bundan. Masalan, gazoboloqni biz baxtaymiz, masalan, O'zbekistondan kelayotganligi zavodniki avtoklabi bilasiz. Kvarsli qum bilan bo'ladi. O'sha gipsa gazoboloqni biz baxtaymiz. Endi elda uncha ko'pida yo'q bunday aqcha. Bu 250 so'mdan o'dada turadi. Qimmatroq-da. Qimmatroq. Bu o'shani xizmatini qiladi bu ham. O'shani xizmatini qiladi. Undan qolsa kichkina qolishadi-ku, sapaz joyi atak xizmatini o'shanday bajaradi. Issiqlik jag'iga ham, sovuqlik jag'iga ham hamma yo'g'iga javob beradi. Ana sho'r chiqmaydi samiqlar. Sho'r chiqmaydi. Sho'r chiqmaydi. Bu потому что o'zimizni toshdan-da, tog' toshidan. Bu pishib chiqadi-da, bu 200 gradusda pishib chiqadi. Daha bir narsani so'rasam bo'lo. Bayag'i qizil kirpich urib atganda gazoblok, polistirol blok bilan dual ko'tarib atganda qancha bir qatorga setkamak qo'yadi-ku? Dualda setkamakini. Bu qada setkamak qo'yiladi? Bunga shart emas, потому что bu o'zi yengil-da bu. Bu yengil. Bu yo, alaymi svyazkaga qo'yadi-ku, svyazkaga. Svyazkaga masalan mana shu uyga men qo'ygan yo'qman. 2 qator, 3 qatorda, 4 qatorda qo'yadi-da birovlar, men qo'ymadim. Qo'ymadingiz? Men даже tikkasiga qurdim. Потому что sesma poyiz bo'lsa, keragi yo'q-da. Agar sesma poyiz yo'q bo'lsa, tevasida unda qo'yish kerak обязательно. Siz qanday o'ylaysiz? Misol, qo'yish kerakmi? Setkamak? Qo'yish kerak emas. Men ko'p uylarda, turgan uylarda borib ko'rib o'taman. Mening soat men da kelganlarga so'rab qo'yib o'taman, biroq setkamak qo'yib qo'ydi-da. Jo'nako'l urib o'tadi. Sebebi bularga kolonna qo'yib üstüne sesme poyiz qo'ygandan keyin onu kerak yo'q. O'rtasida kerak yo'q. O'rtasi keragi yo'q. Hem kolonnasi anan sesma poyiz turadi уже bayag'i bu jo'nako'l o'rtasidagi bunday to'sib turgan to'sib Duvalda. Duvalda. Kafirning keladi bilan urganda bu tishlab oladi-da. Hech yoqqa chiqib ketib qolmaydi. Bu o'ta tishlab oladi. Bir-biriga jarmashib qoladi yaxshida. Yaxshi qarim jarmashadi. Tushunibdi. Tug'andar, biz anda jiyintiqdayli. Boshqa so'z yo'qmi? Boshqa so'z yo'q. Ellerde bunday şu biz bergen ma'lumot surat tushunib, biz o'zimizni nememizde Fransız o'zi chiqargan buyumlarimizni maqtayotganimiz yo'q. Bo'lgan. Ellerge jengil bo'lsin, ellerning shartına yarasha bo'lsin, narxi belgi bo'lsin degan ma'noda gana buni reklama qilib aytib o'tamiz. Elder qanday qavolat ellerning o'zini erki, buni bilan qura boshqa buyum bilan qura uyning egasi o'zi biladi qanday qilganini. Biz tolka bundan jöndömdülüğünü aytib qo'ydik. Eng yaxshi. Tandoo erkek ol sizlarda. Qalaganingizni tandap o'shoni bilan quringizlar. Biroq mına gipsoblokdan uy qursa bo'la turganligin mına o'zlari bunday dalildeb ko'rsatib berishdi. Men anda jiyintiqdayım. Sizlarga rahmat. Bar bo'lingizlar, amon bo'lingizlar. Qirg'izistonda o'sha өндүрүш tarmog'in, qurilish tarmog'in önüp turib, yoshlarga ulgu bo'lib yuraveringizlar. Bilgilik qilib. Savol-pavollari bo'ladigan bo'lsa, gipsoblokdan biz telefonimizni yozib qo'ysangiz men ekranga nomerlarni belgilab qo'y. Berishim mumkin. Maslahatim beraman. Yaxshi. Tug'andar anda jiyintiqdayız. Amanchilikda ko'rishali, qurilishni tezletingizlar. Barin jasasa bo'ladi. Ko'rishguncha. Amon turingizlar.